Birinci yaxshi ma'lumot. Ba'zi so'zlar pechatimiz ba'zi pechatimiz bor. Pechatimiz bor. Pechat aldık şeyimiz. Pechat alganmiz. Pechatni biz murdada 8 ay burun alsak bo'lmoq uchun. Biroq 8 oygacha yurdik. Anan hech bir yuridik dokumentda yozilgan emas. Mekamenin pechati biröli bo'lishi kerak. Sandrada biröli. 2, 3, 4 öyle yozilgan emas. Birö sende, birö munda. Ikinci ustav. Siz so'radasiz, naki ustav. Var mı ustav? Minjustan zakon ne var? Yarımdaki bar dengiz. Naki ustav. 23. bar mı diyor? Canım bir yafatır. Bar da bar. Partiyanın Partiyada işleten birlik zaten var mı biz? İyi Klaus degen oylaydı. Ya da emin ediyor bazen. Orta dokumentler kovata takımdan. Отказ беріп қойып сот ұтпай тұтқан не сұраса айтып. Сіздерге рахмат. 3 апрель 2019 жылы сіздер емлегенерменен, сіздердің күшіңерменен, сіздердің қолымды жаңғыртып, анан 18 партияның съезі болғанда, съезде сіздер мені төрағалы сайлады. Тұрабы? Ошондон бери канча айда 9 ай өтүп кетти. 9 айдан бeri hiç kim bizde sotqa verip, ошол 3 апрелдеги съезд незаконный деп hiç kim это не оспорил. Hiç kim sotqa берген эмес. Атамбаев да берген эмес, Кодырана да берген эмес, Карамушкин hiç kim bizde sotqa берген эмес. Bizde hiç kim. Bu bir. Экинчи, Minüstü каттоо өткөрүлгөндөгү, Minüстүн чечиминдеги hiç kim sotqa берген эмес. Атамбаев ошол эле Кодыранада, ошол эле Карамушкин hiç kim sotқа берген эмес. Любой нерсени мына юристтер отурат, берип отурат. Только сот менен чечесине. Туурабы? Ошентип биз бүгүнкү күндө полный имеем право, биз обоснованно легитимный СДПК басабыз. Анан мына бул өткөндөгү жанагы соттун чечими. Отказ берип койду, биздин кээ айтып атышпайбы? Отказ берип койгондор силер сот чечимине тура айтып, мен силерге окуп берип коеюн. Кыскасы жерин окуп коеюн. Определяющий. Ну что это? Доплатить государственную пошлину согласно ставкам государственной пошлины, утвержденным постановлением правительства Кыргызской Республики от 15 апреля 2019 года. То есть доплатить пошлину, государственную пошлину, 701 сом, да? Аны 2 бөлүп мен төлөп коюп турмун. Бирөө 400 сом бер дегенден мен өзүм атымдан физически төлөдүм. Аны калган 300 сомду как юридический лице деп төлөдүм. Ошону туура эмес деп жетеден ачты. Бул бир, аны сразу кылабыз. Экинчи. Приложить копии искового заявления с приложенными документами по количеству ответчиков и третьих лиц. Бул документтер баардыгы бизде бар, бергенбиз. Сразу. Предоставить ответчикам одинаковый вариант искового заявления. То есть исковое заявление Атамбаевка бердик, исковое заявление кимге бердик? Кодыранага бердик, баардыгыбыз бердик. Belirli olacak. Анан üçüncü, уточнить и исправить адрес места жительства ответчика Атамбаева, Алмашашенский. Я не знаю, партиямыз Атамбаев форма берген. А көрсөк формага эмес, силер резиденцияга бериш керек болчу дейт. 7 айдан кийин резиденцияга бериш. 7 айга чейин биз документтерди карабай жете берген да. Андан кийин жана кагаздардын баардыгын печатынан жок деп берген. Түшүнөбү? Эми биз аны барып печатынан алдык, баардыгын берип койдук. Турат. Экинчи, дальше бердик. Предоставить суду надлежащее оформление доверенности согласно части статьи 2 Кыргызской Республики, там такой-то. Эми доверенности мен берген. Көрдүңүзбү? Бул жаныбыз эчтеге жок. Жөн эле муну сот жаңы сот келген киши жооп кетиши мойнуна алса эле, эмес эле билбейсиз. Анын жөнүн арка типтөө теп болгондо. Эми Кудай болсо 12-синде биздин сотубуз болот. Сотко дагы ким берди бе? Эми төчүңүн сотко дагы биз бердик. Атамбаев берген жок. Кодырана берген жок. Биз бердик дагы соткочу.
Sebebi bizge aytaplar. Sen pечатьты, уставты жана күбөлүктү бергиң деп атамбай жасады. Алар Министерство МВД айтып при уголовном возбуждении уголовного розыска документтер изъятие кылганда деп биз тапкан жокпуз дейт. Обыск кылганда тапкан жокпуз дейт. Документтерди. Көрдүңүзбү? Анан алар бизге бербейт. Мен Аседен барып тиги башка балтамен чапкылап отуруп эле, бермен чапкылап отуруп албайм деп турам. Сотко берсең, соттук мындай дейт. Оформить надлежащим образом дейт. Надлежащим образом деген бул печатьты, уставты алып келген дейт да. Көрдүңүзбү? Эми биз уставты да алып койдук, печатьты да алып койдук. Мына биздики азыр кудай болсо 12-синде сот